Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Nakabantaban Ayman Sim yaki nongshong dukan hayaudo, bat yaki pai ba nong thiet nong pet. U MLA ka West Shillong constituency uba Mohindro Rapsang, uba deiru Menteri Barim ka Himamalim, rengkat ka Jingson Ranlang ki Menteri ka Himamalim, ulalek banya kendo yaki nongshong dukan hagas ngipalay ka Santarik urempang arjar arpo, hadien baki bor ka district jong ka East Coast Hills, kila pelat ya ka curfew, nado nrio baje step, hado shibaje na opai sngi. Kajingwan imam tansngi kalong ba hadin kajing play jong kayo hadin sansngi marbalay kajing khang jong kayo sansngi ka ta sibul ya ki nong de nong thiet nong lei nong wan ki baduk busuk ki badi madan badi tengang sungkumen sibul ya tansngi wan ai kublai ya ka district administration bakala ailat nong play kayo ka hat tansngi ai kublai isem bagi menteri ngan long konsai ini marbalay ngan bentah kayo duk nadu ngadang ret bak lu kalau long menteri la aku asnem kejungan jangan tadi ini yang yo long ban ai menteri ya ginong yo ginong hat ginong di nong tet bat bu ban ai menteri ya ki menteri bat mat kulit yang gede yo yo badak kowe ita kejungan jangan tadi kejung keren tengi ya ai kejung slori ki bape nakaliang bosarka nakaliang kulit jong kaya jong skim nakaliang kulit jong ka council kila ai deployment jong full force bat ni kerpat ya ki buon di balang bak ai bak ni gindi di tiet temdon ke besuk basai tabak bajai penumdon su ke huri hura ni ayudo nang ba kinong di nong tiet kinya dai kin imja kini di beret baria bak pila i dak dong mat kat no hawot kanu spak ngot no hajamot ba im nang ni na yudo malakas kata ka di kutu juga ban keempat ya i menteri ba ini perlu biang isi nang ba in ai ban pani ko ban kam extend no ndai tang sibayan buno adu sawu nda tete bagi kide banyak sok sampai ndai banyak menting ni ke peace hagni ke area ni ko oi hamtam le hakini kini ki ka ba kai pateng berit beria kam kenum dan su kini ki jinga buri ura ayo kata di ya kan jumpe dari yo nagaling roba sun mulim dap ka jinga sokmen ko hadian ba ngayo ya ka balik nduk ya disi menen bandar le ko bar he kimba tute bi kanyo ngadi belanja coboro kalau ngaji muntoy ya kicu silang siang bandar le ko bar he ngira jindo disi bandar le disi long very positive la play yang itu betul ngadu step hadu sibije kuma kalau menta bandar le jung iru ngira cross kalau makayo ngadi kacika ka ba hidi thit gibi ngdong ka mai force ki ba kham khlai bandar le ngada disi ru la ha e force ni ba ki kulit jadi ban ngira yoru ya kajing krisyan na ki kulit jongka enforcement jongka disi baru di pulik gejungi ke bang dan kembali ke sana. Kembali mentang itu ya ki dong sungyo bakin. Kemudian suban sir ki pai ba banwan sungyo. Kayo kalau masuk besain, kalau bebet biang, imbal kalau masuk gejeng. Kajing itu gejungi dah kalian suruh ba. Kemudian kau kalau menora ya sungsuk besain. Kata kadi ke bang tak besar kam tamle hangne hayo ha. Ada ngora yang sungsuk besain ngilum kain dah kadi kalau nak bentaru, kamu kam kusan ni kalau sungsuk besain. Nomala dah tut sungsuk besain. Tak ya sibuk dengan jeng ekipai bak kebun kita. Katno kajidunong ka kadunong em kahima lada ka khang riyo kuna. Kada ka jingdunong ka bakraw. Ka bangi lang kam jingdunong ka bakbat he karong hima kalong ya ka jingyo jeng hima. Kada ka jingkhang sansi ra ni ka jingdu bakraw. Bat ka khamtam ka jingdu kalong ya ekipai bak na susong. Kuba em jamit ka singira ni ka yo. Kuba em ka kamay ka sukira. Ada mentah nak kena jongi siam ka dawang dengan sa report sa IDC. Bagi yang sari kuat sih kalau balak relax tu yang rasa di sini. Kenapa kayu kalau tadi nombok dong.